Muroreza mukomende basuhuje. Hari website yitwa medium.com. Ni website abantu bifashisha ku isi bandika inyandiko zitandukanye bazisangiza abantu bose, abantu bazi gusoma, bashaka ibitekerezo bishyashya. Mbese ni urubuga rufunguye ku isi yose. Mwari muzi ko urwo rubuga mu Rwanda rudakora, ntabwo rwemewe. Kubera iki? Ndi umunyeshuri, twajyaga twandika zimwe muri article, noneho tukazikoresha kuri internet, ariko tukagira ikibazo cy'uko ndi mu Rwanda bidafunguka, nkajya mu kibazo cya internet ngakoresha VPN. Noneho kuva 2019 kugeza ubu ngubu urwo rubuga ruracyafunze. Maze kumenya impamvu rwafunzwe, ni ukubera David Himbara. David Himbara yanditse nibura article zirenga 500 kuri Perezida Paul Kagame, FPR, igitugu kiba mu Rwanda, uruswa ziba mu Rwanda, ubutasi bw'u Rwanda bufatanyije n'igisirikare cy'u Rwanda n'abapolisi na RIB byarananiye kumuhagarika. Igisubizo babonye nuko bafata iyo website bakayifunga, ariko ntabwo bafunze David Himbara wenyine, bafungiye abanyarwanda bose bayikoresha. Reba zimwe muri article yagiye yandika, ni nyinshi cyane. Avuga mbese nubwo dukora impinduka dukoresheje YouTube, dukoresheje Twitter, dukoresheje Instagram, dukoresheje TikTok, ubu ngubu dukoresheje twandikira abantu email zitandukanye, ariko n'abandi bantu cyane cyane abantu bari mu bya academic, abantu bari mu bijyanye n'ubushakashatsi, abantu bandika ibitabo bakoresha website zitandukanye. Ariko kitangaje n'ukuntu Himbara, umugabo umwe, yafashe Kagame amushaka ku mavi yaramupfukamisha. Bimwe gatabo kavuga ngo umuntu kwapfuka amavi akamera nk'ayihene, ko pfukamisha bakabona umwanzuro usigaye no kubifunga mu Rwanda n'ibikunda. Uretse monetization system mu Rwanda, hari n'amasystem atemewe nk'iyi ngiyi. Tuvuge yanditse ari kuvuga ku matora, ntabwo ari byiza. Ari kuvuga ubukungu bwo mu Rwanda, yanditse ari kuvuga umuriro wo mu Rwanda, ingomero z'amashanyarazi, zimwe bavuga mu Rwanda ngo ibyo bintu byose mu Rwanda bavuga akabivugaho. Yanditse avuga uburyo Kagame nkanga ari kumwe na James Musoni bari mu bibazo. Yandika avuga Kigali said that the truth is the cornerstone of national building. Ari kuvuga uburyo gukuri ngo ni nk'iwe ry'ifatizo mu kubaka byubaka inzu, ariko mu Rwanda barabeshya, ntabwo ari byo. Mbese yandika inyandiko ku buryo FPR bayo kora kindi gishoboka no kubifunga. Uretse no kubifunga byonyine turakomeza. Yes, inzu nyinshi cyane kandi byihutishe ko ntabwo wabirangiza. Yongera yandika avuga uburyo is the takeover of la francophonie by Kagame's foreign minister in recommendation to drop. Ariko ariko gutanga criticism nyine kuri francophonie bamujyango uvuga igifaransa. Ubona avuga ibihugu bivuga igifaransa aho mbivanyemo. No, my goodness. Oh my goodness. Ubwo ndabihombye. All right. Ndareshanga kuko mwabonye ko ari byinshi cyane bino mu Cyongereza. Cyakurikiye ni kimwe, babonye ko nacyo gishoboka bafunga website. Niyo mpamvu kimwe mu byo twibaza gishobora gutuma correct mu byabaga amatagomba kuvamo. Uko David Himbara avuze ati nimba umuvandimwe wawe adutesheje utwo gutya nawe tumugushiramo. Bura byeze ko ni hari nk'icyo babwiye David Himbara ati ntabwo nagikora. Kagame araze ko agenzi ahantu hose arabakurikirana kuri cy'umuryango, akurikira muri baramufunzwe murabizi. Dusagara nawe ejo nitabye Imana aruke mahoro. So utubona yuko one man, umugabo umwe akoresheje akoresheje inyandiko, ikaramu, igitabo, computer, atumye Kagame afunga website ya Medium. Uvuga ngo abashakashatsi mu Rwanda bashaka gusangiza isi inyandiko zitandukanye bose biragora gukoresha VPN, cyakoresha n'ima site ya Tor browsers kugira ngo nyine babashe kurenga icyo gihano. So David Himbara, shout out to you kubera ko system yashize hasi. So guys, thank you for watching this video. Makoze kwa video. Oh, one more thing. Ubutasi bw'u Rwanda bwarashimye biranga
barashaka kumugendera, barashaka kumuroga, barashaka kumufunga, barashaka gukora ibishoboka byose ngo bamushyire hasi biranga. Polisi yo ntacyo yakora, nibwo yakora ikiri bishoboka, umuryango we ugenda ariko ntacyo yakora. Ribu imwe mubona itera abantu ubwoba, iri ikora mu Rwanda nayo ikora hanze, iriya byabananiye igisirikare cya RDF byose byabananiye kumuhagarika, kuko just kwandika article ukoresheje ikayi n'ikaramu, iyo website barayifunze. Ibi ntabwo ari mu Rwanda honyine, kuko no mu Buhinde barahafunga, barayifunze, muri Egypt nabo barayifunze, ahantu hose abantu badashaka ukuri bose barayifunga, bose barayifunga. Mujye muyisura musome inyandiko za David Himbara nziza cyane. Ndavuga ngo bamaze gushira hasi inyandiko ye, ziri imwe message yabonye y'abantu bamwandikiye uburyo barasabwa bakoresha website ariko bamaze kuyifunga. Iyi ni inyandiko zimwe mu nshuti ziwe. Niyo mpamvu akoresha Twitter cyane cyane, akoresha Facebook kubera ko Medium bayifunze. Alright. Thank you, bye. Mugire umunsi mwiza, mukomere. Nashaka kugira amasonere uburyo David Himbara ari watumye Medium ifungwa.